omugoni omulungi owa muntu w'abantu media nenda okutegeeza nti mukaire kano tukyalire ku chairman wa district y'Iganga oba issentebe wa LC okutano wa district y'Iganga omwami Gabula Ezra gwe mwakazaako mwene bigambo gwe tulinayo olunaku olwaleero luno ajja kuba nga atuwayira kuuku emboozi entonotono era chairman ndi musimu ino okuba nga ndi alaniiwe nsangaire okubabona amina ndiraga nepe wange bulubandi amina chairman mu bumpimpi omuntu yandyenza okutegeera abantu bayinza mu Gabula Ezra aye Gabula Ezra nani ng'oli kutegeeza omuntu ali mu Iganga ali mu Busoga ali mu Uganda nenda weiwanga Gabula Ezra ndi muzaale wa Nambale ku kyalo kya Nambale omuluka gwa Nambale egomba lya Nambale mu Kigulu Eiganga era nabanga nazaalibwa 1976 na Desemba enaku nga 26. Gabula Ezra nasomera ku primary Buwanga SDA navaawo najja Kaliro High School navaawo najja Bulangira High School okola HS. Gabula Ezra nasomaku nafuna diploma ku Busoga University nga ekalimu amaani nga ekali kwirira kigo kiyagwamu era kyetuli kutereeza okuboneka nti irawo. Gabula Ezra abaire ku mukulembeze nali ku personal assistant w'omugenzi Bageya n'aba ku personal assistant wa Mukama Francis n'aba ku personal assistant wa Edward Balidawa. Gabula Ezra nali ku Kwero C1 n'aba ku Kwero C3 ngowa youth. Gabula Ezra right now n'abanga ninze chairman wa Nambale n'omuluka gwa Nambale owa NRM efo ebikulondebwa by next week era nga nenda akakasa iwanga ndi ndikwiramu wa chairperson owa NRM enambale. Gabula Ezra abaire ku district councillor ebisanda bisatu nali ku councillor Bageya n'aba councillor ku Kyafu Asumani n'aba councillor ku Mwami Nkutu. Biki byenkoze ku mu rujimu eyo muzeyi Bageya nali wa social services vice chairperson nga ninzayirira Mwami Luwano nga ali honorable ku Bwairongo. Gabula Ezra n'aba nga ku Kyafu nali minister wa works, minister wa production n'aba ku minister wa finance. Now kunkutu naide n'aba secretary wa works nava kuba secretary wa works yanfuula vice chairperson amwirira mu Iganga district. Awo bembuire Gabula Ezra yali ku chairperson wa Usema Uganda Senior Mobilizers Association mu igomba lya Nambale. Gabula Ezra n'abanga ni secretary mbaise kitandwe naddala mu provision eya Busoga. Gabula Ezra n'abanga ninze chairperson wa Busoga Presidential Industrial Hub right now. Gabula Ezra ayenda okuntegeramu ebyenkoze nakabango nga tulikola recruitment ey'abaana abajja for skilling n'okumanaginga institute eyo eyali Kirozi Juzi president ngaidye okuwumuza abaana era ng'ali kutambula. Twamuwa ebiduuba byaife twamuwa nga ndikongeramu gundi 3 badeta bread yesooka n'ey'okusomesa abaana ebyokuvuga motoka n'okukanika n'ataamu plumbing n'ebyo ebyokugaita emikutu egy'amaadi naddala nga siwagi n'ebintu ebindi. Gabula Ezra n'aleeta eya ICT n'ekimu ku kyemereiza tulwire okutulitinga abaana okuboneka nti gavumenti yenoonya sente esobola okutuwa sente esobola okutuwa abakozi esobola okwongera mu computer esobola okwongera mu emotoka edokanika ningi n'ebyuma ebindi
ekutaawo n'eitendekero ery'okukanika